Shubor nakaslem jong udongsan hima. U MLA keseng Kongres uba HM Syang Piliang hene kasni habaya keren bat kinong thok kubor ulaong bakadon kajing keren menta kasni hapok kaying dor bar tauan ya kamat kablong ra do uba George Bileng do halor kajing duna bam hakajella nakaliang uba Syang Piliang ulaong ngisong thok ba menta hakajing walen shop jong ka klam kaladon kajing kurduk bam kamta pakabam kaba wanra na syabar kajella kajela jongi kedai kajela kabaren Henry Kibriu kilanang bun kaba penlong yangi bangen hap ban syania niki wei kajela ban penbiang shu la ongru bana kalyang ka jongki henne kasni kilakren hapo yung dorbar tauan bat kaba kongsan kedai halor kajing kerdu kadok masi hakajela katkum kajing tep kabangiyo kumba arpusan hajar ton kadok masi kalut hakajela jongi hakashisnam bat ya kini kimasi lawan ra na syabar kajela ban sngau thok shu yakani ka phang dungen ya sngap ka ka bagini ka mate ki don ban ong mentakasni ka don ka short duration discussion ka ba lawanra dai ba George Bileng do bi MLA na kumroy halor ka jing duna kabam ka state jungi kubangi ni khot ka topic scarcity of staple food in the state ni so tho ba hakini ki por pandemic matala jan arsnem kaladon kajing kerdu hakabam kadi kaladon kajing kerdu hakajing wan kijing bam kiba devan point na syabar ka state kum ka state kabarit kajungi bat ngilabon ki population jungi ngimban singi hab depend halor kijing bam kiba devan point na syabar kumukhaw kumudai ke sini kipeleng ke dokha wat kadok rukum jo te ngilaya debate halor kani mane apo assembly ni baro ngilai simber dalang but kabakongsan na peding kata kalong halor kajing kerdu jong kadok masih anda ngilawat benya dalam ngilawat benya ngilam ba kumba arpusan hajar ton kado masih kalut sisnem hakajela jungi di arpusan hajar ton sisnem kamut pila ban mudur katno hajar katno spatli ki masih ngi don kam sisnem hapo kajela jungi nei kinwan kita ki masih kini ki masih baro kini banwan nasyabar jong kajela jungi te ngitip ba naka central government kalawanra yakwe ka act ka bakikot ka cattle transport act 1978 but kala amend biang ya kata ka act hau arhajar iwe hapo kani ka act ngila bangin lej bantiet masih na syabar jong ka jela syubo ngithiet masih na Bihar ngidei banra banyo ya kani ka permit apo kani ka cattle transport act bat ban kit ikita ki masih ban peniaj ban wanra adu kejela jungi liki condition ka kum kani ka act kata ka we kalong ba kade ban yo ka certificate ba ki quality jong ki masih ki bangi wanra lani ngithiet na syabar kejela ki dimelong ki masih ki babiang ki bakoi ki bakhia bat ki baklan kaba ar ka certificate kadai ya ka transit pass kamut ngidei ban yo ya ka permit ka valid permit ka badai ban kit ya kita masih ban punpoi hadu ka jela jungi tekat hadu menta ubnai Ogos ar hajar foi kinong thiet masih kim sum syam kan ono ka jinge andre nadu bak penwan ya kani ka anya po Assam ka baki khot ka Assam Cattle Protection Act 2021 kelas syam jenjar yakin nong thiet masih jungi bakin peniai iki masih lembaka Assam kadau kalong bahaga section 7 jong ka Assam Cattle Protection Act 2021 kaong no person shall transport or offer for transport or cause to be transported any cattle without valid permit from any place of other state through Assam to any place
outside Assam. Dia kata haduk kata kadang biang. Kata kamu ni don kam ya valid permit ban peniat ya kita kimasi lembah ke Assam. Hendrai abang apej bah ya kani ka ak haka section 7 clause 7 ki penwan pada da kumwe ki ong ba ka permit issued under subsection 1, 2 and 3 shall be in such form, in such manner and subject to payment of such fees as may be prescribed by the state government. Kata kamut ka state government of Assam. Hi hangne kamut balada ngalat hiet ikimasi na Bihar ngalat peniyat lembah ke Assam. Kata kamut ompat long kataru. Ngadang dehi bangan simbiang saya ka permit na Assam da ka jingsiu ya ka fees. Dia kata banga raise meneh hapo ka assembly but ngadawa na u chief minister jongi ba udai ban penbet mardor ya kani bat u Assam chief minister kenang ba kinong khai masi jongi ki balik hit masi na Shabar jonga jela kinum syam jing nrai kan wan ka jing harassment ka jing penjenjar ki hakalenti ladangi penya yakini ki masi lembah ka Assam dei tang halor ini i clause 7 jonga section 7 ki bore ini i clause 7 kam sharum jonga ni ka section 7